sam priliku da se uverim da je grad Sombor to na jedan izvanredan način organizovao kako svoje lokalne kapacitete, tako i da postoji ta saradnja i sadejstvo između državnog punkta u organizaciji Puteva Srbije. Što se tiče lokalnog punkta zimske službe, održava sve opštinske puteve između naseljenih mesta u dužini od 85 km. Što se tiče svih 15 naseljenih mesta, svi su obavezni da budu u permanenciji, za to dobijaju određena sredstva i za sada mogu reći da sve funkcioniše izvanredno.